Kagak benih nih. Urkan aja majama ibu deh lotok aja majama. Teduh ibu suruh lokaan mana suka mas terikan deh. Tujuh aja mata. Bu. Otok nih, mana suka kayo lo kalau kantro ele nih, Kenapa menteduh kau? Kati Ini tuh kenapa menteduh ki? anak sugati. Bu, aja nama rere lado yang mau berikan lo kalau kantro Cek di bawah ya. Iya, jadi mana? Ya. Lama kan? Apa di ada Pak Ili kenapa menteduh ki? Apa koro? Sering atau kamu tuh juga udah kurang. Lagu tuh mata tuh kue. Wangi. Jadi tuh kenapa kok ki? Apa foto kusam ganti? Apa di perhitungan panjang Dingin kayak gini matiin lagi ini deh. Dingin maju lulus di setrika. Sedih. Apa diperhitung? Kasi bago to meneh kung apa diperhitung?
Awe ayah. Ayah. Ya ayah. Hei. Ini. Awe asal ki makan terus. Berikan aja. Awe, yes lo disetrika? Iya, kapan dia lah? Panas jauh-jauh gue. Panas betul benih. Langsung diele. Ujungnya auto kak biasa. Untuk jure kalau terus gue lekat langsung diibuli. Baras rendah kan deh. Wow. Anak sudah benih, langsung ngene. Awe ibu, lewu sih deh, pernah setrika baju gue. Kati kalau kan terus setrika ti, purnama Andre, oh tuh nih. Setrika kati bajuku. Setrika kati bajuku. Masteri ke masa lemu tuh? Ini lemu cucu dijaji, gede cucu
A few moments later. Astaga ayah. Hmm. Oto no. Ay, Nah pura no stari kamu aja tahu kok. seritaan kah? Pura nih. Ini cewek. Siangnya diisi aja. Ini mangi. Iya ayah. Ini. Disuruh aku coba jawab.